Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Nang kawiru ka bangi ipen pahang ni, hakalor ka bay day bat kani. Ngi dawa ya ka ILP, kiseng balang borok gidawa, paiba borok la Krishan, ka sarkar jalla jungi, ka syajem. Yo Modi, yo Amit Shah bunong kele bab Christmas siwa. Nado ka to ko porni sutu ba u insult ya ka di ka sarkar jugi. Kele ya bab Christmas siwa. Tangkat taga gantin fast day hi go pa ya ki man bakilej hadu menta bakamlong. Ngi hakui ko kom ngila mat ke jing ka be di bab coronavirus. Henry katan ka jingker ku go ngiyo pat na ni coronavirus. Nama kini ki migrant ki wan sini pebun kila lej hoi ki dangdot ki besar ki mentang ingi kum ke jai bendri hingi sko badai ba kan ki wan rung samai kalian nang ni skamat kadai ben biang ke dokumen na ka benta juki ara ka sarkar kampat pun kre ya kan di kampit ban pedru wat tangwe ru unong belana sebari mentala pengkhui dah ni ke jingwan jong coronavirus si 50% ala khui mentara kala long ka jingera ini bat kuntangi kwa ba ILP ke di banwan ki salak banwan ra yau ni yau nong bela ber sebar unwan be sini namang gitip hadu mentah sai bani jugi ke donglong lingkrang ya thau hi ain this council the state government kampat sya governor bo unsain kitang shuan sini sita yo kilala ban yo lok ya ki beri jugi tak apa syai kedap mentali kat ni jing kerdu te ngatrai kaban jagam nungim la man tip syu tin nak kata kedau ngi kwa ba ini ki kendon ki bangila bu haneng plus ya kini kawai ba bat dekat kiseng balang bar fight ba ade ban wan choka ILP nak kata kedau lemda kawan kata kemut hinum la ban ra wat tang wei migran nabar raka sarkar kale persya ya kini ki kwa bu pai ba unsu thu ba kini ke sarkar jungi kamdai ke sarkar naga benta jong khasi jentia garo kadai naga benta ki migrants kini kalau kapa ha bu pai ba di ban bu jing hen ya kini yim chu de ban aili ki nong sanchar jong namar hang menta ba ila yo ya kini kalat ni de ban jeng nang ba ni shening idon kam manyo ya kini ka ILP ka Supreme Court kala pediang ya ketu petition ki file ki sina asul na asam ba kala don try kala kaban pe namar ka jing ut ngirang ningi ut hi ba ka 372 Artikel 372 kadai ba ka bor yu president bu trikam tang hadin licenem na kabaingi trikam ka constitution 1950 kabut 1950 ketukal akut 1953 kumdodang pendam kami ka ban ILP ya ka Manipur kumdodang pendam kami ka ban ong ban wengno ya ka khasi jentian na ka preamble jong ka kini ka Western Bengal 1973